Selam dostlar, sevimlilikten kapışmayacak. Men özüm kemdek etip vaqt algım kelip turgan jok. Ötkene biz hardcore oynayıp bulamiz birinchi rет. En жүзекчи көрүп тараңда болуптур. Demek tez oynayam başta gerek uşun vaqt algım kelip turgan jok. Tünbük ketip bittim men. Bu oyunu birden oynauga tırsam. Давай. Birinchi bizga tez. Tuy, tag'da bastaldi men. Men buni aylandiram deb knopka bastım. Evet, sonunda gerek bo'ldi. Bo'ldi da. Tez salamız dur. Allah. Hardcore ne diyeyim ben sonunda men to'sin bir qopyani estigan sonunu kastettik ko'rim. Sonu eğer tapsam bizga manaviyorlar gerek bo'lsin. Davay ver. Qabar. Birinchi terror kamennati. Birinchi sırada anaga so'ygan so'ng kelib. Mene bir joyga istab ketdik deb o'ylayman. Al uy sola berik. Birinchi tamam. Ketdi. Kichkina yo'qni deb Oy qattiq ustab ketdi. Ara men mikrofon tuturam. Skoro mikrofonum menda osunda qattiq eshitdim bo'lasizlar. Ara Minecraft'ning zvugini eshitdim bo'lasizlar. Hop hop. Hop hop. Hop anna. Hop. Hop. Kendi bitemizde bit. İştemizde tavsiye uzatır mermermengizde aytatınday bulmaday. Mene asla ketip bizim davayte asla yaptırsın. Nayken bastık. Kendimin bir res qattiq qo'rqqan skin çoğaltı olmadım. Biroq çoğaltmadım. Gerçi men polnoy bitken so'ng dostlar. Kimin tanrı katta tüm bu gitti. Simbat. Hotmedi. Piçka var. Gerek. Kendi. Bir. Ağaçlık kömür kaldırıyoruz. Oy. Tekniğini pişirdik bu. Ay oldu ay. Bu şu hardcore. Hoppa. Ay küçülteydim bir var. Dostlar. Evet, haber var. Mene. Kıldırı sarı kıştırdı. 4, 2, 3. Bırak barra tuğultuk bittik biz. Ne. Evet boy.
қалаға бәрі сыға алмаймыз. Мынау әрекет тұр. Не істейді? Ей! Оператор ма? Порсақта. Меч. Достар, бассам тұрады. Тасып батырман бермеңдер. Қыс. Фух, үлгердік. Есіктің не керек бар, жағы жері сарқ. Бір рет қаптық біткен. Сажен етіп бардық, соны алдық та жаным алға деп біткен. Жағы жері салдық. Давай. Шық, үлгер. Красавчик. Енді бізге жағатын нәрсе не? Ой. Нәтілка ергемеді өше бізге. Үлгермейдің бе? Енді керек бұл. Тапер кереміз. Тап керегі бақ. Өткен мен уже каменный заттар бар. Опана. Енді о болды, енді үстінен қорқпайыз қатты. Тролл десім келді ғой әмен. Мен сонда ұстауға кеттім. Бересі. Тролли жеттім. Хардкорда мен үшін осылай істеген дұрыс деп ойлаймын. Міне мен сундук жасадым. Және хардкор қорқынышты болып кетті. Сондықтан қазір мен видеоны аяқтаймын. Жарайды, онда осымен видео аяқталды. Егер де видео ұнаса, әрине лайк басып, комментарий қалдырып, және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған мен Қапас Пегарс. Және анау артта тұрған скелет. Бәріңізге сәттілік. Сау болыңыздар. Хардкор ұнады деп ойлаймын. Ал давайте достар, сау болыңыздар.